Pıtır suratga düşüşü bulanca. Düş yananayım kap, düş. Bir suratga düşüp yaş balдар bular hazır. Beni kıynaydan keyin. Batı karmağılar bana düşüp yaş baldardan suratga düşüp. Başkalarına Zeynep Reyama Arasam Baylan'ı verdi Fayda Başkalarına Süründüğüne sunduğunay Sayınlıgen adını kılığına Vücudumuzu sukinam gelsin bayram baş Hala günden bakımdı Tunaları bayram şer Almeytin havası bizim aksakalımız var öyle bir mikrofonu vereyle ha. Bismillah. Buraya aksakallar elinize. Şu Toğuzhan ünümüz Halim Bey ömrü uzun olsun, rentoluğu çim olsun. Baldarın ömrü uzun olsun, ballar da şundan toy verip tamaşa kılıp elinin duasını alsınlar. Bana çağın destekleyen rahman etem. Çağın demeyi başka demeyi çağıp var bir yerge var kütünü körmezi atacaklar. Şuların bazılarına benimle rahmet edemem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Parvedigar Acar Askanegim. Her kim diyem şunda kündürge cetki demedin. Xudacan özüm ceratkansın özüm cengirahım. Xudaya Parvedigar şu toy baldar katta olsun. Parvedigar mu'minlar uzun olsun. Rızıklar benet olsun. Avirli olsun. Kırgızistan'da tanımal mu'min Müslümanlar da Allah koşkan olsun şu baldadı. Şonu baldadıyan yaxşılığını şu toyxanı közken içengminin birge yaşap birge harıp başı balladın yaxşılığını közke Allah minesar götün. Parvedigarım öyle omurlar uzun sıbenet yer hazır marakesi yeri curtun imandarı kuşukundan yaşadığından ketişke Allah minesar götün. Marakesi kuşuktan göstün Xuda halı sanması kusam olup kaçka Allah minesar götün. Amin. Allahu Ekber. Hurmatlı Xudanın kutu düşkön kasiyetli Karasu ailenin turgulları jana mehmanları dünyadaki en kımbat nerse bu menenin sütü menen eldin duası. Buna el kadırlagan, el silagan, el hurmattagan acı hükavız. Buna bir cumadan beri ballarıga elden dua alam dep bana sizlerdi özünün yaşlılığına, özünün soyuğa, özünün ulağına çakırıp gelip oturup Oyağı Bişkek'ten, hoş Yalalavat, Özbekistan, Tacikistan'dan keken yerler bana ballarga, toy ballarga duasını verdi.
Oşa bergen dualar kabul olsun. Baldarın ömrü uzun olsun. Geleceği ken olsun. Densazlığı için olsun. Bana toy bergen ayuk amniyüge Allah'ın nuru dökülsün. Allah'ın nuru açılsın. Allah'ın nuru yağsın. Ulak yukarı gelip düştü. Paskayla da odat paska. İshak Bay ulak düştü. Manas Niyazım Akmal Diaspora'nın Germanya'daki Manas Kalban siz mi? Maşallah. Esep bir İshak Manas'tı. Oldu. Para geldi. Oşo bulası Özgün Rayana. Niyazım Manas Balban. Ulan degan ola 5 ming so'm otadi. Ona kesinlik, davaylar, kesinlik. Bul hazır. Sülüklüden ulan 5.000'ni alıp sen özün diyaka ke Kamazga. Diyaka ke bara öyle balbanda 5.000'e. Manas Balban ne ke? Bir topuz Manas Balban omatını versin. Manas koyup sen ketpey sen de iş para hazır. Bir yerde bir karşı sözdür var aytılgan. At Leylek Rayana Andarak'tan. Kim edi? Akmal Diaspora'nın Germanya. Akmal Diaspora'nın Germanya degen atı menen Niyazım Manas Balban ilgili kecepti. Manascan, mınау Alimbek ağam toy berip tatты, жақсы дуаңды бер. Берданан кейін дағы жаш балдар hazır. Mınау bir duаңды берin анан да айтар. Amin. Alimbek toyumuz tinch olsun aka. Toyumuz toy bolғансын, үйіңізде дайын жақсылықтар болсын. Үйіңізден алым алия қарылар шықсын aka. Олимпиада чемпиондары шықсын. Qayerda ekan o'g'li? Шундай той болса бізге асып болсын. Шunu жақсылықтарға тойларды ашып жүреді. Olaylarda atkınlık. Orul, qayerda ekan o'g'li? Chaqirga, Manas ketmaydi deb biri hozir kelishdi. Qara mana ballar, bizning bu leylekning ballari men Manas bir suratga tushib ekan men. Manas. Manas sen buyoqqa ko'p ko'raysan. Atni mana bir tushib ekan, bir tushib bular men bir patır qilib suratga tushib Manascha. Tush anan ayni kam tush. Bir suratga tushib bu yosh ballar bular hozir meni qiynaydi anan keyin. Atni qarmag'ila, Manas tushib bir yosh ballar men suratga tushdi. Başkılarga, Leylek rayonu, Razak Baylan Alaberdi Falvan, Başkılarga. Sülüklüden Sultan Hacı'nın Han degen atı menen alaberdi. O atını versin. Sorun vermeysiniz Başkılarga. Aldın armıkan amin. Allah'a ekber. Çüde. Alaberdi neçi mera bunu? Boldu ayda. Cılgıla atacağımlar he. Cılgıla atacağımlar. Manas değiştik oldu. Şöyle Manas ukanı. 2 minut vaqt berem bu tesiz. Qanana ulan keletawa. Böyle. Boldu Manas'ın atınap kegile bol deyim. Avаңарды қинауағыла. Manascan. Qana amin kegile. Manas'ın atınap kegile bol deyim. Jaş ballar қинауағыla. Manas bol ukam. Түш Manas aynan түшkan birek түш. Bular endi seni miştayda da sen buyoqqa ko'p kelbeysin. Biz alыс buyoqcha. Түш tez түшkülü. Tez түшkülü. Anan ayınlar. Gelecekte şu Manas akenerde palvan bolosунар mı? Trenirovka qilg'ilay mi? Maşallah. Trenirovka qilg'ilay. Manas atыңa minем bir жақсы duo qılaylı. Boldu kaç qılayım hem atqa minsin. Boldu atqa minsin hem. Tart ha boldu. O kaç ulaq keletat. Ulaqtın çoğu düşkön mü? Ulaqtın çoğunu salgılaç sağı. Almaştır ısak, almaştır ulaqta almaştır. Çoğumurağını taştagıla iguruşka olup ketti bir yağa. Kana amin Manas. Hoş gelipsin polvanım. Allah'ım ömrünü uzak kısın, bileğinden güç ketmesin. Elinizde, jurtumuzda toy жақсы günler olsun Manas. Ardayım gelip bizde elde davşı jerde ulaqça ujurgam. Kırgızın baksına bar boğun, bay boğun. Kırgızın jelagini dünya yüzüge götürüp delbir etkin amin. Allahu Ekber. Çöde polvan. Ne oldu oğlum? Manas 5 bin alıp koy bir yerde bir öken. Daniyaracı. Manas sasak. Ulan 5 bin degen da şitayetsa hesap. Omatını versin.
Urmatlı cemaat, kavar geldi. Sülüklü şahırga 5 günü toy, 6 günü ulak. Alibek Balban bilesizler var. Razaqtın urpağı Kızılayak tuğanlardan Alibek tağabız toyga kavar aytты. Sülüklü şahırga kelip 6. noyabr günü ulak çağıp ketesler. Birden kegiler. Jıl. Birden. Kayrat kesin boldu. Birden. Bara kelme. Paskavı Kayratcan. Omatımды versin. Paskı baraga. Vatken oblası Leylek rayonu. Patkoz ayılıdan. Ataktı Kamçı Palvan'ın oğlu Kayrat Balvan. Omatın versin Kayratcan. Attayıp o. Çingen'den Çıngız Ağa'nın prezident degen adı. Çimgen'den Çıngız Ovası'nın prezident degen atı menen eken. Bir koya omatın versin Kayratcan. Ömürün versin. Allahu Ekber. Çüle. Kayrat Bişkek bolup ketken bir o hazır jakşı. Kelmedi. Vedat İslam'ı çoğurttu. Жоғыр не айтқанбыз Алматың берсін Медет бара келді Қысақ улақ аз кетті жалбаштырдың бі мұнан кейін чоңыны бер чоң улақ бер чоңы бар чоңы бар чоңыны таштагылачы ақ жол бұл игрушкалар балдар 60-ты чабып атады қазір 50-ті ұрдытады жүріле Бара келе Leylek rayonu Minjiğaç'tan Apık Palvan'ın oğlu Medet Palvan. Bir tay. Omatın versin Medet attay. Bişkek'ten Ali Uka'nın Caş Dilek. Bişkek'ten Ali Uka'sının Caş Dilek degen atı menen Medet ilgili gece tabi. Allah'a ekber. Malades. Omatın versin. 5 bom kaldı ha Medet. Seninki 5 mi 4 mü? 5. Tam kulağı desin seni uyalgan. İskender Dozu'dan bir çoğun töğü. Sülüklü'den, Orolacı'dan 5.000, Cırgal Kaynakası'dan 10.000, Murza Bacası'dan 40.000, 4.000, Alimbek'tin 90. yıl dostların atıdan 12.000, Sülüklü'den, Daniyar Hacı'dan 2.000, Aksay'dan, Nasır Aksakal'dan 1000 son, Nursultan, Avrupa'dan, Nursultan İnisi'den 10.000, Bağul'dan gelgen Nursultan İnisi'den 10.000, İdris Hacı'dan 5.000, Andırak'tan Akbal Diaspera'dan 5.000 bana salım geldi. Ulak düşken bolsa ulak çağılbayt. Ulak düşken bolsa ulak çağılbayt. Anas çağınmaz. Atkin. Kalıhacı'nın namus değil. Bişkek'ten gelgen bana Kalıhacı'nın namus degen atı menen bana taşlap bir çarı koydu alıp gitti buna. Omatın versin. Manas malades. Ol iç özüm. Sen iç. Sülük koyayım. Bol sülük koyayım. Ya atın kim? Nurbulat dedi. Nurbulat hoca Nurberü. Nurbulat eken. Ananay kanamin kegiler dua örek. Nurbulat'ın orusun Allah şifa kamil bergin Allah'ım Nurbulat. Allah sen bereşensin. Nurbulat dini yüzümlerde bereşenlik kılıp bizge sulardı paket, 2 paket su kötörüp keliptir ya Allah. Bu lukamda Allah oyluğun oyga tilegen maksatыга жеткирген Allah'ım. Gelecekte Kırgız'ın şu ak kalpağın basa kiygen Kırgız'dan çıgan bereşen. Şunday bir жақсы bir şunday jigitterinden kıla körgün ya Allah. Özün kadırsın ya Allah'ım. Nurbulat'tındagı her bir adamdın niyet tilegi var, niyet tilegine jetsin. Gelecekte Nurbulat'ta şu jerke keli ulak bersin biz keli kızmat kılaylı. Allahu Ekber. Rahmat Nurbulat erkeğe gensin. Şu cihinin erkeği sen başka söz yok. Allahu Ekber. Kana palvan hareket kılın. Hareket kıl palvan. Joğarı ol sakbay. Akjol en çoğun tekenlerdi taştağıla. Uldu Akjol. 100 Amerika doları. Bakın bu çoğundaz bakın bu. Bakın bu çoğundaz bakın bu. Ara maraka yakın kalın bakın bu. Bakın bu. Bakın bu. Bolsa ulak almaşat. Sayfa verin bana. Tesviret koyun. Manastılık boldu. Sağ İshak Bey esep bir. Ulakta almaştırlar çoğun taşlar gibi. Manas kesa. Boldu. Boldu.
Hazır. Olmatlardı versin. Bana geldi. Oşor Bulası Özgür rayonu. Niyazov Manas Balvan. Bir kolçak koyaz Manas Balvan'a. Bizge konuk maşallah maşallah Manas. Aslında mingen at. Biz Bişkek bilek be. Atlant mı? Bana geldi. Aslında mingen at. Batken Oblast Leylek rayonu. Çimgen'den Bellek Baybatça'nın Atlant degen atı menen Manas Balvan ilgili gecet doğumatını versin. Manas. Amin. Manas Balvan dağı 5-6 sorun salukam. Amin. Allah'a ekber. Allah'a umatını. Akırında saluvağın. Çünevka. Malades. Kişine keçip geldiniz. Yolda Ozak yolculuğun okşaysan. Nuybalat bu oldu mu? Manas bu men, Nurbolat beni Karavada şaşırık sularını alıp gelipçe. Aşağı böyle alıp atta bekten. Malades Manas ayda. Nurbolat malades yiyin. Urbatlı ulak yormanları mına bugünkü bizden jiyindan birinci jogorku marasını Aybekeden Akılbek Çavandaz. Kara Çavandaz bakanlar ulak jakındadı. Altın kur mına Rısbaev Alımbek Hacı'nın oğlu Sabit jana muğmandardın adı жазылған Altın kur. Jogort ne aldırsak? Ne oldu? Sudya. Isak Sudya. Çamda hiç de Yakın düşmüyor. 11 bol qaytib tur. Boş emas bir kişi abi. Kara Çavandaz bakan bu. Çavandaz pas qaydaydı otat buna sudya. Pas qaydaysın. Jogortko. Bekzat Çavandaz. Murat geldi. Isak ne oldu? Şeralini kesap mı? At kimdiki Şerali? Şadil Zemrovan İmparator. Ya canın ne? Jogorku maraga Minjg'ashdan jash chavandozlardan biri mana Sherali Chavandaz. Golbodan Shadiyev Zamirbek'tin imperator degan ati menen mana bugungi to'ybollarning ati yozilgan oltin qurg'a tashlab mana oltin qurni olib ketdi. Pasqi maraga Sülüklü'den Baymurza Chavandaz. Amin. Alloh'ım. Baymurza ati kimniki? İnsan bayrağının Galatay da kadar. Jogorku mara, pasqi maraga 5000 so'mga Sülüklü'den Baymurza Chavandaz. Minjg'ashdan Kimsanbay Atpazdan Zolotoy degan ati bilan tashlab mana salomlar. Jogorku harakat qilib Baymurza. Pasqi marani salımı bir çarı koy. Harakat qilingizlar. Şerale vurdu Şerale. Hozirgi Jogorku maraga Minjg'ashdan Sherali Chavandaz. Golbodan Shadiyev Zamirbek'tin imperator degan ati bilan
toy ballardan adı жазылған алтын қурға таштап, мына алтын қурын алып кетті. Бarakeldi. Zamirbek Shadiyev imperator. At eken ha, pay. Imperator menen Sherali Palvan жаш чыгып аткан муундар. Биздин Кайын Palvandын кичине уулу Бекзаттын иниси Sherali Palvan мектеп окуучу, мектепте бүттү элек ошондой. Жаш палвандардын бири. Алла ооматыңарды берсин. Молодец. Imperator Zamirbek оомат сага досум. Ат чынында мыкты деген императорду жакшы багып, жакшы суутсуңар муну. Бишкекке алып барып, чоң жыйындарга Өзбекстанга алып барып чаба турган деген. Машалла көз тийбесин. Кана, аракет кылгыла. Баскын арага Баймырза палван, Касым палвандын уулу Баймырза палван ара кылып кетти. Ооматыңды берсин Баймырза. Аракет кылгыла палвандары. Пас кайда? Басқа барып аласың bir қой, қайтып келіп аласың 100 Америка доллары. Қана палван әрекет қылыңыздар. Чүрегіле. Аттары айтылған палвандар жоқ болса, балдары, неврелері болса да келіп, той есінен салымыңыздарды алып кетіңіздер. Дастанан арбыта өтқым бергіле. Айштауыз кішіне оор одат, Алла шыпа берсін, салам айтасыңар біздер. Маннанованы бердіңер бе? Маннанова бияға кел. Урматтуу туғандар, Маннановамызды білесіздер, спорт комитетте қанша жыл іштеді. Бұл қарысы бардың, ырысы барды. Біз ақсақалдарды сыйласақ, урматтасақ, ертең жаштар бізді сыйлайды. Маннанова өніңіз өшпөсін. Ардайым ел içinde бар болыңыз, бай болыңыз. Маннанова бияға келің. Маннановаға қармақтыла. Саматы азыр, сіздікіне ем азыр. Азыр өзім әліп тұрып. Маннанова, бұл мұндайда сіздің үліңізді ұғып біз сүйінөбүз, біз Бишкекте жүрөбүз эми көп жылдан бері. Сіздің менетіңіз чоң. Сіз эми аксакал болдуңуз, мына жаштар сүйлөп атат, бирок сөзсүз сизге да микрофон берип сүйлөп турат. Сүйлөп жүргөн адам отуруп калса болбойт. Бар болуңуз, бай болуңуз, бир дуа берейик. Азыр биздин мына аксакалыбыз, күрөштүн чемпиону, улактын чемпиону биздин Самат Ажы дагы конокто. Самат Ажыныкы эми бергиле анан Самат Ажы муну кармаң. Анан Маннанова экөөңүздөргө бир жакшы бир дуа берейик. Кана амин. Самат ага 100гө кириң. Ар дайым ел içinde бар болуң, сакалыңызда куш аппак болуп, ар дайым бар тойлордо дуа берип, жакшы күндөрдө Алла насип кылсын. Маннанова, үнүңүз өчпөсүн, 100гө кириң ава, Куда кааласа сиз дагы ушул элдин сыймыгы, спорт комитетте канча спортсмендерди чыгарды, дүйнө жүзүн айлантырып келди амабыз. Сизден амабыз барга бир сүйүнөбүз. Балдарыңыздан палван чыксын, невре чебрелериңизден палван чыксын, аалым кары жигиттер чыксын. Саматова, эч качан кем болбоңуздар, ар дайым тойдун үстүндө ушинтип сакалыңыздар салпап жүрүңүздөр. Аллаху акбар. Кош келипсиздер. Апчоңдардыкын эми бер. Апчоңдардыкын берме, баягынан беребиз деген жактачы. Бер, апчоңдардыкын бер. Allah razı olsun. Acıke keliniz. Gelin Acıke. Acı gelin. Айтылған палвандар келіп, Бақа Acı келin, sorununuzu alıp geldiniz. Geliniz. Acıke, Allah razı olsun bana. At binip жүрген daimimizden omatınızı versin. Az bolsa da hem bizden. Amin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, hurmatlı toy bergetkan beybiler, toy ballarının sünnet toyu mübarek olsun. Toy ballarına Allah Teala tinçlik, amançılık versin, bakıvat iman versin. Salih yigitlerden barıp çoğaya versin, vatan esminin baktılılıkta daima übülösüdü, yaxşılıklar bula versin. Daima şunday toylar bolup, önübösü, muradı, maksatlarına geçsin. Allah'a bak. Acıke, başınıza başınıza ki ola sen. Ömrünüzü versin.
Бақауачы, ақ қалпағыңыз башыңыздан түшпей, шындай тойларға жақсы күндерге Аллах нәсіп қылсын. Урматтуу жамаат, Сүлүктүү шаарга 6 ноябрь, 5 ноябрь той, 6 ноябрь улактуу той. Атактуу биздин Алибек Палван, Исхак Разаковдун урпагы, Кызыл аяк туугандар, Алибек Палвандын улактуу тоюну келип тамаша кылып кетиңиздер, кабар келди. 6 ноябрь Сүлүктүү шаарында чоң аламан улак. Алибек Палван келип сорунуңузду алып кетиңиз сиз дагы. Алибек Палван келип ак калпакты кийип сорунуңузду алып кетиңиз. Кара палвандар, жогору мара $100 аталган аракет кылгыла жигиттер. Пасқы мара 1 кой, жогору мара $100 аталган аракет кылыңыздар. Жакшы өтө ширин улак болуп атат. Машалла. Алибек Палван бүгүнкү алим ниеттерди Алла кабыл кылсын. Канча жыйын, канча адамдар келип мына дуаларын берип кетти. Ушу дуаларды Алла кабыл кылсын. Алла разы болсун. Исак Палван пасқа түшкөн окшойт. Бул жогорубу? Пасқа түшкөн окшойт. Түшкөнбү? Жогорайда Палван $100 салым аласың Жогорайда. Бүгүн мына Алимбектин досу бизде мына Калыкбай Палван мына бизде азыр жерде акчаларды бөлүштүрүп атат. Бу кичине кечиксеңер басат, газ басат азыр. Газ берет, газ. Саат канча болду? Бүгүн 6-га чейин улак чабабыз. Федерация бизде мына Мелис мырзага уруксат берди. 4 болуптур саат. 2 саат улак чабат экенбиз дагы буюрса иншалла. Аракет кылыңыздар жигиттер. $100 салым аласың Палван. Чүлөгүле. Баракелде. Судьялар чарчаган жоксуздарбы? Суу берип алып барып берип туруңар. Жо, азыр жарым аракет кетти. Бирлеш кетти. Канча кетти? Жетип кетти. 25 болду. 18 ketdi. Şoğa barak. 8 düştü. 19 ketdi. Adırcan pasqa düştü. Пасқа бар эле экен улак. Рация менен билип туруңуздар. Пасқа бар боласың, 1 кой. Кайра келиши $100. Dayandap. Жаңызында оғанда қосып көрдім да сізге. Жаңа 6 жылдағы така, ортака. 18 мың соғында, жаштар 18 Camurdan kiymesin Bir кезде балбандар жакшы аракет кылабыз. Бүгүн мына көрүү достор Бишкектен бүгүн мына Көкбөрү спорт келип дрон учуруп өтө жакшы тамаша болуп атат. Асылбек сага рахмат досум. Көкбөрү спорт кызматта. Исакбай жаныңда палвандарды линиядан өткөргөн досум айда. Линиядан өтүп турсун, чаңда анан кийин ызычы болот. Чүдегиле жигиттер, линиядан өтүп туруңуздар. Палвандар линиядан өтүп туруңуздар. Охо, мына эки палван чүдө чыгына. Охо, мына караңыздар, аппараттар бар экен кара сууда. Не деген аттар, машалла. Жаштар
Gelecek yaşlardıkı. Malatsi. Çaba veresinler şu yerde buna. Maşallah ulak kana örülüp geleden $100 salım alasın. Palvan hareket kal. Ulak gelecek hareket kıl. Bayraktı köteri sakmay. Kaç kılay. Ceyilip durganın kaç. Mıhtibek palvan. Paskayda kaç. Mıhtibek palvan. Paskayda paska var olasın. Bir koy. Kayra gelişi. Kara palvan attın beni tar. Paska var olasın. Bir koy. Kayra gelişi bir tö. Verblüt olasın bir tö. Maşallah. Kayra gelişi bir tö olasın. Barakende paska veraga. Leylek rayonu, Batken Allahs Leylek rayonu Sülüklü Şarı. Kasım Palvan'ın oğlu. Baymurza Palvan. Olmadım diyorsun. Baymurza Altay. Razak'tan Zafer Bay'ın dizildiği var. Razak'tan Zafer Bay akesinin dizildiği altımının Baymurza ilgili gecetti. Amin Allah'u Ekber. Çıdı. Baymurza malades. Mıhtibek Palvan gelin Mıhtibek. Batken Allahs Leylek rayonu Karabulak ayının palvanı. Mıhtibek Palvan. $100 Mıhtibek Palvan'ın salımı. Olmatımdı versin Mıhtibek. Mıhtibek bugün 3. bayrağı joğru alıp geleden. Toşuna şu linya menenden gözü çiğip olan. Şarif Kasap'ın canında. Aslıda Mingenar. Leylek rayonu Çimgen'de Şarif Kasap'ın can dost degen adı. Mıhtibek Palvan. Cipsi degen Spartikan'ı giyittir. Hiç kimde yok koyayım bunday Spartika. Bir gana Mıhtibek'te kol götürüp koy Mıhtibek. Jaraysın kan, malades. Mıhtibek bu yıl öte katlı formada. Kara Palvanı. Sülüklü Şarı'da Alaman ulak bere turgan ağavuz Alibek Palvan uşu kişi. Alego, buna onu çöntügöz salasız. Jingeme kampita parası. 5 günü toy dep bak. 5'i günü toy, 6'sı günü ulak. İnşallah. Demir adaşıp ketken uşaktan. Baktırgan kim baktırdı? 7'si toy dep. Çok 5'i toy, 6'sı ulak. Nereler demeyden mi? Orta tay var, ekte. Men şaka kegen moment paylam zakaz berseniz hazır kalam. 6 söylüyoruz. Yozum kettim işkekem. Kurbar. Болды, altın kurbardı, sorunlar çoğun gel. Alibek tağabız бұл İshak Razaqовтың тұқымы ұрпағы Құда қаласа çoğun береді. Alibek Palvan өте күшті улақ чапқан ағаларымыздың бірі. Машалла, өміріңіз берсін Alibek таға. Қош келдіңіз, рахмат. Ақ қалпағыңыз başınızdan düşпесін. Bunu oynayamam para, pul oynayam berdim. Arslan Acıға. Ömrünüz bersin. Allahu Ekber. Mana legendарды Айбекеден Арстан Палван деген киши ушу киши болот. Акбоз атты көп чапкан бура билесиздер, а? Жаштыгында. Ömrünüzü bersin Arslan Acı. Ак калпагыңыз башыңыздан түшпөй, ардайым. Азырам Arslan Acı bir-birine аракыла чабып атат. 76 жашта. Ömrünüzü bersin. Молодец. Азырам bir-birine ara чабып атат Acı кебиз, билесиздер аны. Зояга. Sorunlu belgili devrelerine kampet yaparsın. Maşallah. Toy Kazınaga Mırzaoy Ağız'dan bana 5000 so'm sorun geldi. Жазgıla. Mikrofonu verelim Mırzaoy Ağız bir жақсы dua versin toy bollarga. Bismillahirrahmanirrahim. Şu toy ballarının ömrü uzun olsun, rızkısı mertebeli olsun. Gelecekte ata-enesiga hizmet kılgan, elge hizmet kılgan yaşlardan olsun. Şu bugünkü bergen hayrınızlar hayır olsun, muradınızlar asıl olsun, tileğinizler kabul olsun. Asmandan camgır tök olsun, arpa buğday köp olsun. Bala çakanızların cegeni cüzün olsun, ömürleri uzun olsun.
Qoroğunuzda tolgan koy bolsun, qazanыңыздар толған аш болсын, үйіңіздер толған баш болсын, дастарханыңыздар толған болсын, қампаңыздар толған болсын. Құдадан неме тілесеңіздер, Құда мақсат мұратыңыздарды берсін, жаратқан өзі жар болсын. Аллаху акбар. Нұйболат, еркексің, Нұйболат. Нұйболат. Судья көр, Исақ, линияны көр, досым. Бас қайда дейді. Көріп қой, Исақ, что спор болбосын, чыртыр болбосын. Бас қайда дейді. Бас қайда келе, балбандар. Бас қайда. Баракелді, жырғалбы. Баткен областы Лейлек районы. Көкташ айылының палваны. Қалмат палвандың ұлы. Жырғал палван. Bir Tözünü berіңіздер, жырғал палван. Молодец. Астыда минген ат. Кімдікі? Сүліктіден Қаныбек Төрағаның қалдырғаш деген атыменен бір төгі жырғал палван егілге жетті. Алла оматын берсін. Алла акбар. Молодец. Hareket kılma kötörülük ona Bekembol palvan Canibek palvanda okşayt bulak Bekembol Canibek yaşasın Canibek Bekembol Canibek palvan ek kolingden havası geçen günü Köktaş'ta ulak bergen bizden Canibek palvan bugün mına özünün ulağında da gördüңүздөр Canibek palvan Canibek palvan toy berdi men toyga çakırgan жок майле мактап коелойнук ам оматыңды берсин Canibek астыда минген ал Баткен областы Лейлек району Сумбуладан ким эле аты экен Сыдык Белиси агабыздын не деген аты Планета деген атыбыз машалла Canibek топоз Мынаке сорун кут болсун Canibek. Мына ушулат. Bir однокомнатный квартирага берилбеген атыбыз ушул, значит, bunun baası da көтөрүлдү. Canibek, Johnny. Он кулактан кеткен му? Бур буяка. Зор бол. Така зор болсо ура бересиз, сакпай. Бас кайда? Калетти көрсөт. Ар жагын көрсөт. Көрсөт. Жок, көрсөтпөйт аягы. Bir yerde түшүнбөйсүздөр bir iş бар да өзү. Canibek palvan чыды. Урматың бар, сыйың бар. Машалла. Планетаны суу илет дейсиңер. Планета мына уже bir тер чыккан жок. Bir Ken Asipcan. Canibekten keyinki. Çok o gelip atat bergesden qarachi. Qo'shib oldingmi? Kimga? Sandan yana to'la to'xshaydi. Qancha ichib kelasiz? Manazni ko'rsan, nima? Cho'atni otdi. Nechi? Qancha ichasiz? Aqim. İşte pas alalım. Pas alalım. Kurt düşürdü özüne. Atın жақшылıyoruz. Çaçadı. Yok bu olsun basar. Tut biraz ballara giriyor düşüyor. Hadi bu. Bana gel ulak düştü. Maşallah palvanda çüdegile. Bir tay ile joğarı mağaran sakbay hap gel palvandı. Bugünkü ulaqtın jeyini mına öte sorun boluvardar, barakelde. Öte şirin ulaq boluvardar. Kişine çаңманда datak bari жақшы. Жоғары mağaraga bir tay degenbіз. Sakbay kana palvandı hap geliniz. Kimdiki esep? Meni qanday? Boş. Tap beni. Tak beni. Medetkenimize. Tak.
Evet, seni bir saatten beri meni yerler bir hafta kütüp otadık. Bunun binbeseng bir avam jaktın avammen ajırашka tur keledi eкен. Bara geldi bir tayga. Bakken Oblast Leylek rayonu legendardı Apık Palvan'ın oğlu. Medet Palvan! Bir kolçak koyaz Medet Palvan'a. Medetcan 6 oldu, 7 oldu. Короче, sen bugün çempiyon boğday bolup kaldın. Hatta aytko. Şekten Ali ona. Ali kulundu Ali. USDT. Acı bol. Andaraktan Ali Palban'ın 100 titi degen at eken, omattın bersin kala Medetcan. İyilik sen atandan kem bolbağını kam, Allahu Ekber. Nedir? Kayra gelişi bir tö, ver blüt. Bara geldi. Baskı baraga, Bakken Oblast Leylek rayonu Potkoz ayılı. Kamçı Palvan'ın oğlu. Ötkür Palvan. Yegiz dep koysagan bolat aka lukallar Ötkürcan. Ayaşoğlum menin kolum çap. Молодец. Ne dilsin bu ilattay? Tagay Berdi'den Mirbek Ağacı'nın ayı degen adı. Harsuda Miguel'ar Tagay Berdi'den Mirbek Ağacı'nın ayı degen at eken kalamin. Ötkürcan, hayrat. Allah'ım ömrün ördü bersin bir. Kamçı Palvan uağınla bizden öte küçtü çapkan palvanlarımızdan biri. Jaman bosoğun atаңардай boğula. Namazхан, Salih şunday bir atаңар durmattан сыйлаган балдардан boğula. Құда қаласа şu balдарыңарға той бергіле келіп biz қызмат қылалы укаларым. Аллаху Экбар. Чүле. Молодец, Өткір. Красавчик. Айда.
Hükam erkeksin, молодец. At qanday ekan? Maşallah. Omadыңды versin. Barakaldı. Жоғары мәреге. Баткен обласы Leylek rayonu. Legendarlı Apık Palvan'ın oğlu. Ödenet Palvan. Bugünkü 8. mərəsi. Bir tön. Üstü bir tay. Medet Palvan Çapkalat. Bişkek'ten Kurbanbek Hacı'nın Baytoru. Baytumar. Suyungan aşın olup gider. Kurbanbek Hacı'nın Baytumar degen atı menen bir tayga saldı. Beder, endi şunday dem alıp turganda mına Alimбектин балдарга дуа берип чыкам. Assalomu alaykum, Alimbek aja. To'ying shirin o'tib atadi. Hujjat областынан балбандар келди. Ошо кылган ихсандарыңызды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Не ниеттер болсо, Аллах таалам баарын өзү кабыл кылган болсун. Ушундай жылда тойлорду өрөбүз, элибиз жерибиз тынч болсун. Алла разы болсун баарыңыздарга. Амин. Hükam, bugün başkaçasın Medet. Onun atını versin, boldu. Medetcan, Medet, boldu. Baytumar menen mına, bir tay, esep. Onun atını versin. 8. mərəni saldı. Medet Palvan, maşallah bir kolçan koyun. Sroçta gelmeye kal, Nasipbek. Bilelim olsun. Nasipbek sroçta gel. Bana geldi palvanlar kana pas kayda olasın 5000 so'm. Kayra gelişi bir tay. Mına taylardı karangızlar. Oho. Tay bugün 10 tay ile bir 15 koyuldu okşaydı bugün. Sebebi mına kalık bayan bu baybalada özün canından koşuda da okşaydı çaç. Tars. Bu dostlar bunlar şunday koşuyor da özün canından çağır. Boşalt beni. Maşallah Kalıkbay zor bolasın özü. Ummatını versin. Pars kavur bolasın. 5000 so'm. Kayra gelişi bir tay. Hareket kıl balvan. Minda bastık. İçini daha sal boşaltkın olur. Öte kat tutup çıtap tutacağım. Hey. At binesin mi? Yok. Bereyim binesin mi? Ayçı aytıp koydu, ayçı koyup koydu. Nasır'ı aytıp koydu. Erkeksin oldu. Asır vakt bolup kaldı, asır namazda okumuzlar he. Asır namaz boldu, o meçitten azan aytıp okuldu. Nasipbek belini boşalt oğlum. 10 minut var eken daha. Nuybol 10 minutқа da açmışsın. Atak malades. Omatın versin. Her bir ayda şuna bir gamda bu bulut, nur bulutkam şuna gam var turbayım. Allah razı olsun inşallah. Namazды ötketpesin, bir tuğanların namazı kaza olup kalbasın deyip şuntip emek kılıp atat. Pas kayda olasın 5000 so'm. Kayra gelip olasın bir tay. Onda öldük paralar bakın. Al kola sepila. Урматтуу мынерде сода кылгандар, шашлык пышыргандар, тазалыкка кичине көңүл буруп кетесиздер. Ошо отурган жерлериңиздерди өзүңүздөр бир тазалап, ana мына келген күйөрмандар, мына тамашабиндер да, сиздер дагы отурган жериңиздерди бир жакшылап тазалап кетиңиздер. Сиздерден ошо тойхонанын атынан суранып кетебиз. Бул тазалык бардыгыбызга керек. Ошо бир жакшы отурган жерибизди таза кармап кетели. Пасха айдаңыздар, чабандаздар, Пасха байрамынын салымы 5000 so'm. Улактын кайтып келиши bir katta tay. Hareket kılımızlar. Tatlı cıgılar. Bulut, tatlı cıgılar. Stol tatlı cıgılar. Paska aydanızlar paska. Paska baranın salımı 5000 Kırgız so'mu. Ulaqdan qaytib kelişi bir katta tay. Hareket kılыңızlar çavandazlar buna. Kun keşte baratat. Uzaktan gelgenler var. Oşo bardığızdı. Jolduğum
Aralıkta bir eski layıktağın buna. Jiyin ayakta baradan hareket kılыңыздар. Bu yerda piyodalar kishini orqaga qachirib olingizlar, sizlardan so'rayincha. Ot jetib kelsa ham qacha olmaysiz. O yosh bolalar, tem bo'ladi, yosh bolalar. Orqaga qachiriblar. Pasqa aylanızlar, javondozlar, pasqa. Pasqa mağaranın salımı 5000 so'm. Uloqdan qaytib kelishi bir katta toy. Hareket kılыңızlar, javondozlar. Sen söyleyeceksin. Aytpay. Aybekeden aytpay çavandoz. Eğer aytpay çavandoz jogorqo ma'ra qilsang, bugungi to'yda ma'ra qilsang 97-yilqilarning atidan 2000 so'm. Do'stlarimning atidan 2000 so'm sağa mana salım bor. Aytpay harakat qilgin, aytpay. Karmacıdan 5000 so'm turibdi. Karmacıdan mana aytpayga 5000 so'm. Harakat qil, aytpay. Qara chavandoz bakan bu. Jogorqi ma'raning salimi bir katta toy. Bakan bol chavandoz, bakan bol. Harakatingda qil, kun kechtirdi. Jogorqi ma'raning salimi bir katta toy. Uloq o'rladi, qara chavandoz bakan bu. Jogorqi ma'raning salimi bir katta toy. Qara bakan bu. Qaytar atda, o'tqa chiqib ketasan, qaytar. Jogorqi ma'raning salimi bir katta toy. Uloq Manas chavandozga o'xshaydi. O'zgondan kelgan Niyozov Manas chavandozga o'xshaydi, qara bakan bu. Bakan bol chavandoz, bakan bu. Annem kaydı doymaya koydu, uyuk koydu, mana uyuk çavcı boyadı. Kazakistan. Süpekan samuray. Pasqi ma'raga Mingjiqashdan Islom Polvon Razaqov shahridan Yusuf akaning samuray degan oti bilan tashlab mana salimini olib ketdi. Jogorqi harakat qilgan Islom. Saçlar, reklama keldi. 14 Ravat'ta. Bismillah. Hurmatlı palvanlar, ulaqçılar, 14 noyabr günü Ravat ayılında öte alaman, çoğ alaman ulaq bulud. Tekedağı çavuladı ken, torpoqtağı çavuladı ken. 50'ke 50 çavuladı den, toy esi gelip mına xabar aytты. 14 noyabr Ravat ayılığa gelip ulaq çavып ketingizler inşallah. Rahmat. 6 noyabr Sülüktü şarıda ulaq xabar keldi. 9 noyabr Sülüktü şarıda Aydar Avağız Bavrayım Palvanның oğlu Aydar Avağız öte çoğ ulaq bere 9 noyabr Sülüktü şarıda kayra ulaq. Ушундай той жакшы күндөр боло берсин. Кана жогору келиш керек пе? Эмнеси бар? Тай, кана палван аракет кыл.
Jogorı Maranın salımı bir toy. Hareket kıl palvan. Boldu, tek almaşat, İsakbay, tek almaşat. Tek almaşat. Akjol, en çoğun oğur tekendi değerda. Bunun uca bolu kaldı olsun gerek. En çoğun oğurun. Bakken oblasti Leylek Rayana. Aybik ayının palvanı. Legendardı akıl palvan. Bir koca koyalım akıl palvan'a. Maşallah ömrün versin akıl palvan. Tayyip verimizler. Vereyim işlerden de. İbrahim Hacı'nın Nurkaşka. Aslında mingeler. Bavrayım Hacı Ekeviz'in Nur Kaşka degen atı menemin akıl palvan bir tayga. İgil gece tomatımdı versin akıl palvan. Jaraysın kap. Bir tayga. İgil gece tomatımdı versin akıl palvan. Jaraysın kap. Şuna gile palvanlar. Zor bu çok oğrun dışladı. Çavul elegen var da bir usurap koyun. Avcol, ekim ara kaldı ulan bütün. Tamam. Beşte var taka. Çavul bakan. Çavul bakan oğrun taştakiler jengili yerine boloruş oldu. Bir de kaldı. Hazır gelişmeyi amaçtırsak bay. Oldu. Paskar olasın 5000 so'm kayra gelişi $100. To'xtay kel. Qalpoqdan belgilar, qana paket. Hayır sayıp durmayın. Qalpoqdan belgilar, To'xtay cho'ng'og'i. Umurağa uçağı. To'xtay jezde. Sorun ber, qalpoqni boshqa kiygizgilar. Jerdagilar nuy bol, kiygiz bolam. Zo'r bo'ladi. Aqchasini ham berdir bu. 082 Kia avtomashinasini jildirib turibsizlar ekan. Qalpoqni kiygiz Nurbol. Maşallah. Allah'a rahmat. Allah razı olsun. Cezde. Ömrünüzü versin. Kara palvan 5000 arı alasın. Kelişi $100. İshakbay. Ana ulaklar çavulga kalmasın da olsun bunun. Hazır almaştırdağın çoğura koyuyorlar inşallah. Ulak çavı versin biz azan ayet öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Hayye ale solah. Hayye ale solah. Hayye alel felah. Hayye alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah, Allahümme niyet kılıp duranların namazlarını Allah kavun. Allahu Ekber. Namazlarınızlarda okuğanızlar. O şu çok uydu cay namazlar salıngan su alıp duran tayratınızlarda namazlar okuğanızlar. Bizim buna kamazın ardında dağı cay namazlar salınıp duran. Bana geldi ulak geletar çüde hareket kıl palvan. $100 salım alan sen buna bayrak götürüldü hareket. Atın жақшылығыз. Çok çarçadım.
Yo bu oşun basar. Tut biraz bollarga bir şey. Omatını versin Medet. Men atımdan aka. To'xtab turasiz, to'xtab. Jo'g'or Maraga. Bakken oblast Leylek rayoni. Binjiqashdan Opiq polvonning o'g'li Medet polvon. Jo'g'or Maraga $100 saldi. Ostida mingelar. Bishkekdan Qaliqbaydan Adidas. Bu Toshkentdagi bu Adidas degan otning liniyasi. O'zimdan отдельно qancha? Berchi men ko'rayin hozir. $200 ekan. Qarma Medet. Qaliqbay hozir rasak formada o'g'i. To'yning 100'ünü oldingmi? 200'ü berdingmi? Bo'ldi, esa. Qana amin. Medetjon, Allah subhanahu wa taala hech qachon bir seni bir bayman deselerden jomon ko'zlardan saqlasin ukam. Eldin ayveriga, eldin doim shu ayveriga jarab, bilingdan kuch ketmesin. Palvandan o'g'li palvon bo'lib, Xudo xolasa kelajakda dag'i yaxshi iyiliklarni qo'shib shunday kulgatlarni chaqin ukam. Allohu akbar. Omatingni bersin. 8 ta oldu Medet. 8 ta. Lучший игрока bugun bizda priz var. Priz sekret. Ketdi qara. Palvon ekan bu. Kel palvon. Isoq palvon tekani almashtirdingmi? Almashtirdilar tekani. Almashtir. Maşallah almashtirdilar. Yaxshini bergin Avjol ey. Zo'rini ber. Barakelda. Jo'g'or Maraga. O'sha Bakken oblasti Leylek rayoni Aybekayning polvoni. Bizning yosh polvon, Bekish polvon. Omatingni bersin Bekish. Omatingni bersin. Atsa. Chimgendan Chingiz Kommersant podarka degan. Ostida mingelar Chimgendan Chingiz Kommersant tog'asining podarka degan ot ekan. Allohim omatingni bersin. Allohu akbar. Chuna Bekish. Maşallah. Qaytar otning boshini qaytar. Uloq kimda? Bayish polvonning taqimida ekan uloq. Bekenbol, Bayish Bekenbol, otni boshqar. Otni boshqar. Davlatova, sudya Davlatova, yaqin yerdasizmi? Açıklaya bolları Barakelda Bayish polvon, omatingni bersin Bayish. Bayish bugun bizda buna Bakkenda qo'noqda Bayish polvon omatingni bersin. Bizda buna polvon qanday yaxshi. Bizning Alimbek polvonning buna baldariga Sabitbek menen Numanga bir yaxshi duoңду berip polvon. Amin. Şu ақ ниетпен той беріп атасыңар, тойыңар тойлана улансын. Şu балдарыңар динге, Кыргызстанга салым кошкон жигиттерден болсун. Үйүңөр аярланып тынчтык болсун, тойуңар тынч өссүн, балдарыңар жыгылбасын, аттар жыгылбасын. Кыргыз элибизде ар дайым ушундай тойлор көп болсун. Hoş gelipsiz Bayish polvon, omatingizdi bersin. Barakelda. Rahmat, mana ушундай алыстыктан келип Bayish polvon oyun ko'rsatib otasыңар, omatingni bersin Bayish polvon, juda Ketdi. Bel qatganmi? Tak bel tak. Нормально qilib. Minjiqashlar Bekzor bir kelip ket bolam bu yoqqa. Ular almashtirib pastga borib olasыңар. 5000 qayra kelishi 100 dedik ha? Qayralar shundaymi? 5000 pastga qayra kelishi $100. Jo'g'ori tushdi o'xshaydi Aysoq polvon. Bekzormi? Olisda ko'rinmaydi. Shu ayda qattiq kelib chiqdi. Hatta taka endi keldi, canlı Ha Bekzor men chaqirdimmi? Bekzor bola bu yoqqa. Bekzor. Ayashu mana men atimni mingin. Ey, podon jirtat любой жагы. Жаң медет чакмана. Мин балам. Марана сырт менен дагы бе. $200 бар Bekzor, кара балам. Аракет. Дангар жигитче. Только төөгө салат. Любойго салат. Камазы чектирип алып. Жогору аракет. Белин тартып балам. Аяшу бир айстан сүйү чыккан. Атана бите куюлдар чыкырып калды бар. Келе фантаз. Шонда бугас менен бе. Жок. Курс демегеле. Bekzor. Белин тарттык айтып жетпес бе. Улар качан өтөбү?
Sen kayda göresin. Ya çangda endi çangdan da eğil olup kaldı içine. Bir yakıt koy. Bismillah. Çok kuyucuklu. Şunu öyle işi verin biliyorum. Acaba eskini kozma. Pandan şunu öyle işi verin. Ha, oğlum işte. Çağıl bağandır bu ekin de alır. Çağıl elek uloqlarda var eken. Maşallah. Paska barasın 5000 kayra gelişi $100. Almaştıramız mı? Dağın baştırarsın bilmeyeyim mi? Ulak salmak жақсы эле го дейм, сак же дагы чалмай. Bekzat Palvan, naraqsan $200 lishna menen. Mana ketdi. Qara kel üstü. Bunlar balet etken palvanlarınlar var mı? Kegle. Çoğu balet eteli. Sen kimge kalkbay? Kimge sayasın ayt. Kızdayım men ulaqdan axırdan. Kız. Manas taşısa $500 Palvanlar uqula. Minjiqashdan Manas palvan naraqsa Qalıqbay havasından $500. Manas kelip atqoy. Pasqa tashlaganmish. So'qishga sparkka kelibdilar. Manas короче nayra qilish kerak ekan, da. Bekzat biroq pas bermay boya Manasga. Stavka ketdi. Bayruzlar kel. Pas qaydading? Молодец. Barken oblast Leylek rayonu, Sülüklü şahrida bizde mına Baymırza palvan egilikке жетті omатын bersin Baymırza. Berner sorun atты айтпайбыз. Travmatolog Turдүбек Дастанбековичтин аты. Travmatolog Turдүбек Дастанбековичтин Nur Kızıl деген аты екен. Maşallah. Omатын bersin. Baymırza нечинчиси 5-6. Нормально болды бүгін. Omатын bersin. Аллаға. Тағам болады bu. Tağam болады. Omатын bersin. Baymırza молодец. Биздин жаш жигиттерибиz, булар өсүп келе жаткан палвандарыбыздын бири. Palvanlar hareket kılgıla. Айтпай palvan naraqsa 10.000 so'm var. Manas palvan naraqsa $500 var. Qalıqbay havasıdan, Qalıqbay batçadan, Qalıqbaydan $500. Mına öldü qaraqla buyagı. Bekzat palvan o Baytumar menen naraqsan 200 таза kөгüdön. Mına ula. Stavka ketdi. Hareket kılgıla jigitleri. Toy kazınasından 5.000 ıldı alasın, kayra gelişi $100 alasın. Bekzat bilen Baymırza birday bolup kaldı. Birday bolup kaldı. 5 bir jakşı. Bekzat paska bittasi bunda. Osman 6 olsa gerek Bekzat. Tak, bugünkü açkolar boyunca Baymırza 5 açko, Bekzat 5 açko. Medet 8 bolup ketdi. Medetki 8 eken. Лучший игрок ахырда bir жақсы nerden ақпақ қалпақ кигізіп тұрып ұзат алсаңыз, ба? Қарағыла жігіттер, машалла. Қарағыла балуандар. Чөді келе. Улақ келеді атқана жоғыры мәра. $100 Америка. 100 Amerika doları. Hacı, Айтпайға сыймық бөлөсүнүн атынан 2000 сом дагы. Айтпайға сыймық бөлөсүнүн атынан дагы 2000 сом дей. Насипбек, срочно келсең бе, Насипбек. Насипбек, срочно кел. Чүле. Насипбек бол. Насипжан, ана атың чолоңдо отабы? Айтпар.
Arkasını ayıp oldu. Arkasına ayıp da koy. Kesip gitken mi? Yok. Başka gitken mi? Başka bir şey. Hazır ketip atkanı bayqap kaldım da. Bayqam bu saat 8-6 oldu. Canlı alın. Rayana, Aybike'nin palvanı, akıl palvan. Omadın versin akıl, omadın versin kam. Attay takılma. Andaraktan. İbrahim bir kat lazım almaz diye. Aslında bir genat, Sumbulay Lökmen'in, Rahim Erdavamızın. Almaz maşallah. Rahim Erdavamızın almaz degen atı eken barakende. Bu Cirgal işlese talant ayaşıvasının altından $300 eken. Boldu. Pişkek'teki. Barakende. Bakın Oblast Leylek rayonu, Mincila Çaylı'dan, Yereli'nin palvanının oğlu Manas Palvan. Aslında Mingelab, Bişkek'ten Kalıkbaydın. Neyle atın? Namus degen atı menen. Manas, Kalıkovan'dan lişne $500. Cigit ayıp beret bunu boldu. O min almatın versin. Allah'a ekber. Barakende. Bakın Oblast Leylek rayonu, Minciğaç'ta legendarlı Apık Palvan'ın oğlu Mehmet Palvan! Koca koyaz Mehmet Palvan'a! Bugünkü 9. mərəsi! Ne dedi şu karmaz süylüğünde bu gazalattan şimdi Türkçe gazavat eder. Hatta ayıp bu. Aksu'dan, Zayraç'tan, Kadarka. Aslı'da Mingelak, Leylek Rayı'nın Aksu'dan Zahir Ayşatası'nın Padarka degen atı. Mene ekim belgili, ekimde. Akjol, bir çavulgan, çoğun teke dostlarına kurda kılıp veresin medet. Somunu berinizde. Somunu aldığı medetçen. Bir yaktan sana bir emeği veret. Teke veret, amin. Ömrün versin. Medet karotçista çempiyon okşok ettasın uca. 9 mara oldu bir yağı. Şu Padarka uka sana. Şu dua kılıp duranan gelin umran dışına tüleriz, ha? Zor bulan. Maragayda bayrak kötörülüp durat, Maragayda palvan. Ulak çavulbayt. İsa ulak tap kelgin be. Ulak çavulbayt, ulak tap kelgine beri. Aybike'nin palvanı, akıl palvan. Kamaz kaçar. O martın versin akıl. Hatta etkat. Andaraktan Gazbek Hacı'nın general degen at. Tagay verdi. Andaraktan cana böyle attı bu. Tagay verdi de. Gazbek Hacı'nın general degen atı eken o martın versin akıl. Bara geldi. Çek öyle. Paskı baraga. Şer palvan. Bara geldi. Bakken Oblast Leylek rayonu Minciğaç'tan Kayın palvanın oğlu Şer palvan. O martın versin şer. Hatta et balam. Razaf'tan Şerzat Zapçastin Prada degen adı. Kegile! Isak çakır bardığın. Ulak berilbeyt, Isak. Ulak berilbeyt. Kegliye jakın gel, birin kalbay barın gel. Isak, ulak da albay tur, aynanayın. Albay tur. En kattasını izler. Kelgile jigitler, dua kılavuz, kelingizler. Jakın kelgile, jakşı dua kılıp. Jaklıra kelsengizler bir jakşı dua vereyik buna Alimbek'e. Şu iki uğuna sizlerden dua alıp vereyim dep jakşı niyet kılgan eken öte şirin ulak boldu. Hazır bizden bir salımız var, Paskı aytabız, hayra gelişi umranı bereyik. Mınau bizden federasiya ölçemde bergen ulak tuğu var, 5'te bütürüşüz gerek. Oşon negizinde hazır jakşı bir şu Alimbek'in mallarına dua kılsak, andan keyin ulakты taşlap bersek, kanday deysizler? Gel jakın gelseler palvanlar, atçanlar. Uuuup turasınlar subhanallah. Ulan çakırlı atçanların bardığını sizlik vermeysin. Atçanlar kelbesine ulak çavulbayt, kelbesine jakın. Allah subhanahu wa ta'ala çekismak dolar bolsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolsun. Allah harayımdı, Allah berimdi, Allah körüçü zat. Allah subhanahu wa ta'ala bütün alamdağı közge körüngen, körünmegen mahluklardan bütün alamdağı, dünya yüzündeki padişalardan padişası, tunuklardan tunuğu, suluğlardan suluğu,
maqtauga жалгыз татыктуу bir gana Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala мүмкүнчүлүк берип, бүгүн сиздер менен бизге ушундай оюн тартуула берген Алимбек инибиз бар болсун. Алимбектин өмүрү узун болсун. Алимбектин бүгүн кылган ихсан садакаларын Allah subhanahu wa taala түздөн түз кабыл кылсын. Кайсы ниетте элге той берди, кайсы ниетте элге аш берди. Ушул кылган ихсандарын Аллахым түздөн кабыл кылсын. Ушул кара суу элиде көптөн көп той болсун, көптөн көп аш болсун. Ушундай балдар сүннөт тойлор болуп, улактар чабылып, аттар чабылып, байге чабылып, күрөштөр болуп, жакшы күндөрдү Алла насип кылгын. Алимбектин эки уулу алым кары болсун. Биздин ушу Бактияр Дамуладай, Максат Дамуладай алым болсун. Кыздары Алима Хафиза болсун. Бүгүнкү ушул биздин палбандар аттарыны чабып келип ушундай дем менен берген дуаларыны Аллах субханаху ва таала кабыл кылсын. Урматтуу палбандар, кечиримдүү сыфат пайгамбарыбыздын сыфаты. Ушул жерден таркабай туруп бири-бириңерден кечирим сурагыла. Bir musulmandын көңүлү турган Кабатулланы бузган менен барабар дейт. Биздин бардыгыбыз мерт бололу, кечирим сурап таркагыла. Бүгүнкү жыйынды берген Алимбек жүзгө кирген, сенин ушу көзүнүн тиригинде балдарың сагаям аш берип, той берип, ушундай улактарды берип, жакшы күндөрдү Алла насип кылсын. Ушу балдарың кары болуп, акыретте башына алтын тажы кийгизсин. Эч качан кем болбогон Allah subhanahu wa taala жолун көрсөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө амал кылып, толук дин менен жашап өткөнгө үй бүлө менен насип кылсын. Алимбектин апасы апабыз 12 баланы тарбиялап чоңойтуптур. 6 кыз, 6 уулду. Апабыздын көзү тирик, өмүрү узун болсун. Ошо апабыздын көзүнүн тиригинде көп кызмат кылгыла. Моюнга көтөрүп алып жүргүлө Алимбек. Ушо энебиз дагы жүзгө кирип, башка балдарынын дагы жакшы күндөрүнү сиздер менен биз келип, ушул жерде дагы тойлордо күбө болгонго Алла насип кылсын. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmatka ya rahmanir rahim. Болду. Азыр мындай биз улакты 25 мартта 30га чыгарып бердик, чойдук, кичине оюн болсун деп мындай кылабыз. Азыр улакты эмне жерге саманга таштап берет судьялар. Паска барып аласыңар, Калк байдын атынан $100, бул той лично өзүң чөнтөгүнөн бересиң. Кайра келиши умрага жолдомо. Жигиттер укула, тек жип чача-мача жок. Алланын үйгө таза мээрет кылып күчтүүн таштап алган. Амин. Аллаху акбар. Судьялар улакты мына жогорку мээрага таштап бересиңер. Кара чүле балван. Чүлегиле балвандар аракет кылгыла. Улакты жогору мээрага таштап бересиңер. Ак жол зоруну бергин улакты. Улактын зоруну бергиле. Kaçıp ketme, paçıp ketme, toktu. Denger samanға taşlap ber. Bayraktı kötör. İshak, bayraktı kötör, İshak. Bayraktı kötör. Denger düşöp paska. Kalık baydın atıdan $100. Kayra gelişi. Alimbek'tin toydan, hazınadan umraga joldama. Barakelde. Mına kaysı bizden musulman bir duanı, kaysı bizden ulakçıga buyurup durat. Allah subhanahu taala özünün büyüğü, özünün Kabatullah'sına kimdi çakırıp durat. Ерманас, машалла, улак таштап бериш боюнча номер адын экенбизди көбүз, а? Яман таштап берем ушундай. Молодец. Колун куруп болуз кана. Үкам, Ерманас, атын башка экен, Манас деген аты өзүбүчө остойт. Элдин жүгүнү көтөргөн ушундай Ерманас болуп жүрөрүң. Аллаху акбар. Элдин баатырысың ушул айылдын балбаны сен. Сеники 3 майра, считается. Любой досуңа мактанып бер. Карим ажа айтты, мен бүгүн 3 майра кылдым де. Кара полбаны, полбан. Paska varıp alasın $100. Kayra gelişi umraga joldomo. Umraga joldomo alasın kara. Aleykümselam hocam. Karmacı, zor. Test söyle hocam. Karmacı. O karmacı. Hazır. Test. Kança gitti? At kıyat etti, at. Kuday saklansın, at kançı kıyıyor dedi. Çağ mı? Out. Bol. Neyse. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı palbanlar.
Allah subhanahu taala kabatullahsıga kimdi çıkırıp turат, жақсы niyet kılıp turalı, içimizden zikir kılıp turalı inşallah. Bu oyun nerse emez, başka emez. Labbayk aytып tursagam jaraşat ha, maşallah. Qara ajikeler, çoğu bir labbayk aytып turalı ha. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Ajikeler kana. Çok horan bir ayetler. Bismillah. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah subhanahu taala şu yerde şu bizge koşul labbayk aytkandağı umraga, hajga bara elek musulman bir tugandar. Barыңыздарды Allah subhanahu taala özünün kabatullahsıga çakırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de barıp Madinaga barıp ziyaret kılıp Allah subhanahu taala'nın uşuna ıyık жерlerini ziyaret kılgan Allah'ım barımızga nasip kılsın. İnşallah palvandardın küçtüğü olsun bana umraga joldamana. Allah razı olsun barımızlardan. Kim isterse. Ravattık artık balvandan 2000 geldi. Kim umraga tışta üstü 2000 son? Paska düşmedim. Pas kayda. Ulak paska düşelek. Ulak paska düşelek. Pas kayda. Ulak düşelek. Belki drone'un üstüne uçta konuş. Pas kayda. Ulak paska düşelek. Pas kayda. Судья чего da драться menen? Oldu. Ulak kaytat. Paska bormanca sevmez. Pas kayda. Ulak düşelek paska. Kayıttı Munar. Belki drone. Allah razı olsun. Sen Murat. Gülen özüm de. Gülen özüm de. Oy malades. Ona ne özüm tam zor bana. Haydi. Diyeceğim de. Dur. Alın. Hep la alın. Haydi ya. Yaptın mı? Haydi. Vay bir sürü de. Ravattan artık balvandan umranın üstüge 2000 son geldi. Ömrün versin artık balvandan. Allah razı olsun. Ulak paska düştü. Kara palvanı. Joğru mera. Umraga joldomu. Taza. Takım. Halal taşta olasın palvan hareket kıl. Mına janany karаңыздар uşunça adam. Ahir ulakты kim taştayt dep niyet kılıp karap turat palvanlar. Hareket kıl palvan. Umraga joldomu alasın palvan kara. Paska taştagan palvan keledi buna. Bekzat. Muhtum. Pomatın dersin palvanlar. Bakalım ki şahloka taşıgan mıydı?
Şağulak деген жер бар. Дал емес пе? Шондой дейт. Айтtıkça var bu nektar bitti ulak Медет ал. Акыл $100 салып. Akıl $100 bergenmiz akıl. Азбек Ажин атымен. Генерал деген атымен. Oğa dolar emez, просто son bergenmiz ha. Son болып қалды. 8.000 kaç? Bunlar ıldığı düştü mü? Bunlar ıldığı düştü mü? Palvanlar, Homatın versin. Жоғары мәрәгә, ақырғы улам, Умраға жолдамада, Баткен обласы Лейлек районы, Меңжіғаштана Пық Палванның улы, Медет Палван! Bir қолчақ қояз беріп Палванға, машалла, машалла. Медетжан, мерге медеттеп жалшымыз керек елейм, иншалла. Той иелері менен кайрыласың ка, мұның қолыңа қармағын. Бұның үстінен дағымын ерде сомдор келді. Ақчалары Азамат ауаңнан 5.000 дағын ерде. Раваттан Акеңден дағы 2.000 келді. Айт көз. Аттайт. Астыда Мингела. Баткен обласы Лейлек районы Чимгенден Белек авасының Космос деген аты. Космос. Умраға жолдымы медетке кетті иншалла. Қана палвандар, амин, келгіле қол көтерелі. Алла Субхану Тағала мына біз лаппайк айтып, ажылар, умралар нерде ниет қылып тұрдық. Біздің мына шынында бүгін мейнет қыған. 8 мәра қылды еле 9-сынымда медет палван салды. Умраға жолдымы насып қысын. Медетжан, сен таза мейнетпенен алып келдің, мына атаң жын өтесің, апаңды өзің барасың бі? Алла Субхану Тағала шул қабыл қылсын, Әлімбек палван. Сіздің бүгінгі ниет тілектеріңізді Алла Субхану Тағала қабыл қылсын. Tekeni alып келгіле бияға, tekeni срочно алып кел. Tekeni алып кел. Қара сұлықтар, четші олады алып көзі. Медетжан, қана жегіттер, амин дегіле, амин, амин. Бүгінгі жиында, Алла Субхану Тағала ұшы жерде жақсы ниет қылып, мен умраға барат елем, умраға таштайым деп ниет қылғандар, Аллахым емкі улақта умраны барыңарға насып қылсын. Ұшы Әлімбектің бүгін қылған иқсан садақаларын Алла түс қабыл қылсын. Еліміз жұртымыз аман болсын, тынч болсын. Білегіңерден күш ешқашан кетпесін. Алла Субхану Тағала барыңарға ақ жол берсін. Еселам алейкум жетіп оғыл. Аллаху акбар. Бізден өтсе кечірестер, кечірім сұрап тарқағыла. Алла разы олсын. Bir ele jol saydı aşağıla. Namaz olsun. Allah Teala kılan niyetleriniz kabul kılgan olsun. Azaka uşu. Cuma'nın Kudağa şükür men ata-enemde özüm niyet kıldım bele. Şu dekabırın başına dep ata-eneme bilet algam. Uşunu bilgen ki uşu Leylek'te legendarlı palvanlardan, kolda jogoraqtardan uşunu Kuda kalasa inşallah uşa kişiге bilet kılam. Uşu umrаны azaka. Uşu umrаны. Ата-enemni koşup jönödüm men. Kolda жоқтарға дейсің бе? Оны өзіңіз қараштырабыз дағы. Palban oğullarda. Bu şehirde ele çeşip koyup öldü. Dege kimge dövesin mi? Uşul sport komitetke kança жылдан beri meynet kılan çoğ otaң var. Der oşa kişiye.
Ken manana bir gel. Mana sel cımkla. Manana gel ya. Manana bir gelin. Manana çakırganda kaçıp ketesiz başka vakta kayıt kılar. Bir kolçak koyup maşallah. Mına medettagi bereşenlik kılıp çoğun atasıga berip otat. Manana bilesinger her vakta aytat men nevrem dep. Nevresi zaslужил. Maşallah. Umraga joldama ketti mana çoğun atasıga. Olmatını versin. Mana karmak manana var. Mana ofitsialno, молодец. Medet erkek ekensin, çapçık oldu. Молодец. Medet заслужил. Çoğun atası постоянно kıykırıp жүрөт. Mana çoğun atasıga öttü. Kana amin. Manana, Samat Hacı özünüz bitti berin keyin. Dua kılın yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratganege muluk patçama alamın egesi. Şunday baldarda Xudaya Parvardigar dünyada köp olsun. Avini baland olsun. Xuda mana şu jakşılardın içinde mana şunday baldar layım köp olsun. Omurlar uzun olsun, rızıklar baland olsun. Kırgızstan'a tanımal. Momin musulmanlarını Katar'a Allah koşkan olsun. Oynagan mahsuma Xuda jetkisin. Hop Parvardigarım bana Abdülkerim'e rahmet. Hammanızlarga rahmet. Ve tamaşa kılgan aka uka yakşılar sizlerge rahmet. Ve bana toybaldar katta olsun. Toybaldarım Kırgızstan'a tanımal. Momin musulmanlarını Katar'a koysun. Atan ölsün şu baldardım yakşılığını koysun. Amin. Safarımızda bir hata imanımızda bakalım. Allahu Ekber. Rahmat, Akjol barыңыздар, жақсы етуіңіздер. Молодец, Медет. Достор, мына лейлектегі улақта ақырқы жиын. Ақырқы. Ай-бай. Медет, ассалаумалейкум. Қандай денсаулықта, жақсы ма? Охо, Медет, балбан. Бүгін қанша болды салым? 9 болды. 9 дейді ғой, өлмей өзін өлмей қалым. 10 болды. Барекелді, насип қылсын. Қандай болды улақ? Улақ өте шірін болды. Биылғы жылға ең чоң улақ болды. Шынын айтқанда. Биылғы 1-2 жылдан бері чоң улақ болды қылам. Жақсы. Қандай лейлекте биылғы сезонда қандай болады улақтар негізі? Улақтар жақсы болады. Тазалық тәртібі. Тазалық бұдан қарағанда тәртіп жақсы. Жақсы болды. Өзі 1-2 улақтан бері кішкене қолым жақсы жүрмей әттілі. Қазір болбай әттілі. Құдаға шүгір. Бүгін түнмен ниет қылып жаттық әлі. Туғаны қылып. Умраны ұтайлы. Тепілі байқаланы айтып. Жат бізге насип болған екен. Барекелді. Башбайге де? Насип болсын. Жақсы. Космос менен? Космосты бұйыл Бишкектілі чыға өлбей айылға дағап келіп чығайық деп. Күнді да бір ашқан тайға салды, машинеге салды. Көп болды кегенде? 20 күнден болып қалды. Қазір жақсы болып қалды. Жақсы. Умраның көтеріліші қандай болды? Умраның көтеріліші жақсы болды. Пас алдым. Пас алдым. Сүрме топпенен келді ұқсайды? Жалғыздай алдай қалдым. Кішіне жиын чоң болып қалды. Кішіне болып қалды. Барекелді. Молодец балбан. Медет балбан. Медет балбан. Космос менен. Космос, Ақырқы. Башбайге. Умраны белек қылдың айтқанда, ә? Умраны чоң атама. Маман чоң атасы қанша жылдан бері спорт комитетте сүйреп жүрген улақтарды алып барып жүрген кіші. Біздің чоң ауызға белек. Атам кент ең чоң ауызды. Барекелді. Спорт комитетінің емес. Өзі ошо уюштуруп декабрдың башына билет алған элек Умраға. Азыр эми кайра болуп калды, кайра подарок өтөбүз. Ошо өзүм атам чоң энем, апам төртөөгө, эжем бешөөгө билет алган элек. Азыр эми чоң атама бул билет кылайын деп. Кошумча билет. Сыйлык болуп калды күтүлбөгөн жеринен. Машалла. Быйылга өзү ниет кылдым эле, ошо ар бир улак акырын салсам, ошондой электе легенда чоңондордон бирөө Умрага жөнөтсөм деген ниетим бар эле. Ошо башталды буюрса. Баша буюрса? Баша иншалла. Барекелді. Қолыңа береке. Молодец балбан. Достор, мынаке. Лейлек элемес, мынаке ушул Кыргызстан боюнча такым улакта эң мыкты чабып жүргөн балбандардын бири. Медет апа болду. Насип. Медет, молодец. Аптар делей берди. Haydi Medet. Молодец балбан. Айда, Медет. Ölüm alıp verdim abi sağ.
Bastыбы? Palmanı özüm alıp verdim. Aylandırma çoğaltmıyorum gördünüz de. Assalamu alaikum. Aleykum assalam barakallah. Mekan patpişker ötkülöçü mağa emeli bir 100 min kılıp koygulançı. Aytıp koygulançı ikisinden ötkülö tulpar attı bu kadar. Tulpar attı bu kadar dostlar. Sağ rahmat Allah razı olsun. Şu Oş, şu Tüştük region boyunca türe kıdırıp tartıp жүрген jigitlerden biri Tügöl Acıbыз. Tügöl Taksir. Buyurza. Hurmat çok var mı? Жоқ, rahmat. Boş kalıp keteyim bolsa. Жоқ. Rahmat. Allah razı olsun. Болып тұр, мақұл. Игілік жақсы жеткілер. Rahmat ha. Мақұл. Достар, мынакей бүгінгі şu улақта қалыстық қылған бе туғаныңыз, туған аты жөніңіз? Мен Сақ атым. Барекелді. Улақтың, бүгінгі улақтың башқа улақтардан өзгөчөлүгү, тазалық, тартиби кандай болды? Өтө жакшы болду, таза болду. Такым менен чабылды. Чылбыр тек, наргы берги жок болду. Таза болду, уруш болгон жок. Жакшы оюн болду. Негизи эле буга чейин деле угуп жүрчү элек, мен го биринчи болуп атам бул Баткен областында, Лелек районундачы. Негизи эле буга чейин эле өзү неги таза болгон дейт да улактар. Ооба, ооба. Таза болуп келген. Таза, бизде такымга чабылат, така. Бир такым. Ушул жерде дагы мисалы буга чейин илгери кичине ар кандай мисалы майда чүйдө болсо да эреже бузуулар болчу элеби? Мисалы торпокто тээк жип салышы мүмкүн. Текеде кандай мисалы туура эмес нерселерди колдонушу мүмкүн? Текеде мындай болот. Баягыдай эгерге орогон, ошо анан мындай эмеге үзөңгө эме кылган, кайтарган. Ошолор кичине эме болуп, кийин ошол правилаларды азыр оңдоп, мына правила жакшы болду, азыр такымга чабылып атат. Жакшы болуп атат. Оюн таза болду, бүгүн өтө зот ой болду. Канча калыс көзөмөл кылды? Калыс 3өө. 3өө болду. Бирөө мен жогорту болдум, бирөө ылдыйкы марада болду, анан бирөө ауттарды карап турду. Ауттам аз болду, бүгүн эки жолу аут болду. Коля жакшы болду. Барекелде. Туған, ийгилик каалайбыз анда. Рахмат, Алла разы болсун. Калыстык кылып жүрөбүздөр, кызмат кылып. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Достор, ноң карагыла, мен дайым таң калам да. Азыр ашып кетсе мен Медеттен 3 минутта интервью алдым. Калыстан 2 минутта интервью алдым. Болгону ушул 5 минуттун убагында, ушул убакыттын ичинде. Ушунчалык тез тарайт да. Карасаң. Бардык ак жол аман эсен жетип алсын достор. Не дейбиз? Бүгүнкү той боюнча. Эми видеодон көрөбүз кандай болду. Негизи чаң болуп, бир аз тоскоолуктар болду, бирок дрон менен көзөмөл кылганга аракет кылдык. Ассаламу алейкум деп калабыз жигиттер, барыңыздарга. Аман эсен бололу, тынччылык, тойдо, жакшылыктарда жолугалы.